si bolen negeri urigat sakun nifang. Urigat sakun nifang. Erai win nifak si bolen negeri with the most precious of all. Ewer bicha mok sakun metas God miri fang irigits mi fang irigits ngasakasen marai miri fang irigits ei rere gerei miri fang irigits a arats wago miri fang irigits ats marai pachekun miri fang irigits I wats noraru wuwe cheke betas miri siri be your reds nge the most precious gift of all God mi fang irigits iwe rura raben Jesus Christ iwe ye ve te sipwe akom irigits ye iwe John 3:16 Purieu suran God togei ferufan afang ye an God ei fang ngerigits mi wese precious more precious than all other gifts mi fang ngerigits nari ferufan ye win ni fak si bos sap tori at si babenuki si bocek fakun be grateful kiriso ennetin kiriso giri sebace God kreraru bubets man tongirikits ni bwero narari ni fangirikits know that happen Jesus Christ know that happen Jesus Christ nu por pizza betjie tiarko ranna wara chuk rapar wete kochar kiek wete kochar ar plan ngewe begugu IT menon neng ar ye via chekichen oh sitting iri afasum God afasum ren no de happen Jesus Christ begugu tin nari begugu nara sapwen nara porros iri pizza betjie tiarko ye nei mia chekichen ren Jesus Christ oh sitting ngeri mariti God iwe urigat ke sakun nifak si bulan negeri gerai urigat ke sakun nifak si bulan negeri gerai mariti God ibu pan kapung sefen ngiri ke bibiri si romi ronno gerai bifiti broadcast ai potuar ngiri ke bibiri si kaumi patori tu fitil pas share all you have to do is share press that share button on your left side of your phone UAV tori arbo par wow kapasan nim arbo tori pator ri chia skara ikats fabri irviron nom na neri kara you know popu me wen samer pan pachakun nepal rikits sibo share kapasan nim por Facebook pun nuboran Jesus Christ akar kulur kuchon ke naro fanso not pipe ne kalu ready re orera o preach garia o preach wara o preach grarian auto re kapasan ni grarian the reason why Jesus Christ kulur kuchon ke robora afarafan perari ke yar ko ra afarafari pokite nonna fanso I garaya arabas khrivi chamogie I garaya arabas irvi waseset chamogie iwe Igerei chamong arabas irvi spend time war Facebook. Chamong arabas igerei irvi spend time online. Iwe ibo pun igo okapar kura coach cara farafar iwe we are so if I pan ewe sire kenni di go so share kapasan ni whatever Facebook. All you have to do is press that share button iwi da bragiri pan of kara friends me family why we say that purren na wewe nara we fanson Jesus kurchon ke ora farafarigaria I sent them out places where there is many people kuror bora farafare kapasan nim iarvi chamong arabasi iar arabas kribi spent most of their time I garaya wa ko te por kuror kurchon ke bora farafare iwe igere chamong arabas rafaku spent their time on Facebook chamong arabas rafaku pas spent their time online iwe renna we yipo pusibi para pachakuragari charo sitting abi tune in right now pas share kapasan nim waram na Facebook pure patori pan if I were tori of family with friends irwi pas spend a lot of times on their Facebook mariti got iwe gerai si pore negeri urigat sakun nifang win nifang siafa kurkura nifang mi konie nurura serif nifang medicine gota fangerikits got mi fangerikits marai pachakun got mi fangerikits urivats varats got mi fangerikits pachak ats ngasakasen marai got mi fangerikits ats fabri got mi fangerikits iwats urivats arats
Nge rifag evangelicis akoni and precious of all. Precious of all. Iwe ye. Ewe rifagen I afagara. Know that even Jesus Christ. Veritas. Medicine. Arabas. Nari ferufan. John 3:16. Puri eu sudan go toge ferufan. Afang. Know that even. Puri te trarabas viri sirviri gui rasapau temaniro nge robo eri ewe barau esemuts. Marai got. Marai got. Marai ye ewin nifang sipuran negeri. Rifang got efang erigits. None know that happen Jesus Christ. Sukiro paipen ngeri oruar korrit sapun waru uwakesitiu. Oruar korrit waru uwakesitiu. 2 Corinthians 8 verse 9. Na fasu tsu kia pasa. Puro wa sirei ewe erat samon Jesus Christ. Irabo ige a piseki sekiro. Nge a wong ngawaro feri debi. Pue ewi o pue piseki sekiro. Ren an wongau. Ivo para nerse feri. O ruwer kororit waru uwekesitiu a pasa. Puro wa sirei ewe erat samon Jesus Christ. Irabo ige a piseki sekiro. Nge a wong ngawaro. Feri debi. Pue ewi o pue piseki sekiro. Ren an wongau. Ay pue neri no faso mirga. Na fase mirga, iwe ye vete apasa. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 apasa. For we know the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus became poor. Veritas. He, even though he was rich, he became poor so that en megang sibutori become rich. Not rich in worldly materials. Rich in everlasting life. Rich in methods me bung righteousness. Rich non methods me murinno kot mi fangirikits atsi posire. Rich in wisdom kot e fangirikits. Rich in knowledge non kapasen kot. Rich non methods me murinno kot e fangirikits atsi posire. E feito siri. Mariti God. He became poor wakitsi patogori become rich. Just imagine that. Even God mi urusen maraban urusen bin. Fagararu even Jesus Christ. Faiti ferufan. Baudarai iguia esor sawawie iguia sor nivengawie iguia sor tipisie etti non nerien eren man pure patogori agasaki chira. Etti iguia yor sawaw nivengau etti waseseretti nom fan. Iye gugun batsun God siakuda. Esejak nawigarian ngapareti rets pure kutakits ara babarawakits. Mariti God. Ngai bocek paran neri pare scripture are bocek pan help medike sia verfasun. Pasukiro paipen ngeri Filipai sapuru wakisir fisu. Filipai sapuru wakisir fisu ye beta pasa. Nge seri non neti ban a fagora medicine minne a eri. Pue a raparaperi na parapen even John agang o wiriti ususun arabas o poweri powen arabas. Beparan nerse feri ngeseri non neti ban a fagora medicine a eri. Jesus Christ a fagora medicine a eri. Pue a raparapen even John agang a wiriti ususun arabas o poweri powen arabas. Mariti God ye sakure wats we paranon nura Jesus Christ. Baudarai nigan, baudarai majesty, baudarai perfection become poor so that you and I can become rich. Eri sakurarabas, naparabas, agang, feritarat salvation, puepotorior. Feriterer vegang. Ye win nifang. Ngai wacha siburan negeri. Kota fagora. No that happens Jesus Christ. Urigat sakun nifak siburan negeri gerai. Ngai ran nare win the most precious of all nifang. Iwe ye.
KOT afang. Know that heaven. Fairy touch medicine. Mariti got. Mariti got. Ngai baceri buparwato pare picture afa ku chamong arabas igerei non ferufan. Chamong arabas igerei non ferufan. Rabo cer roboir kot. Rerar di betchem raiki purir kot. Rerar water mori raiki purir kot. Rerar water wewen no science raiki purir kot. Rerar kots bi water military rabare kieki nge ir kot. Nge evet kot. Fagararudaban Jesus Christ. Eti ferufan. Pura pabero. Ebu puting non neria den man. O bero feresegasin arabas meisin. Katon era difference. Arabas rai egieter. Raweter. Rarabun irkot. Ekot arabas ra. Egiki pugidarar tibet se ra egieter. Oh, I feel like I'm a God right now. Ngefere was ever kot. Was fin. KOT was ser KOT wati nödaraben Jesus Christ. Pure pue nom non neriereden man uputin non neriereden man. Men merite arab aga sakitiro. You see the difference. Nabarab tekian araba sekiek. Nararbo ceri robokot. Nge KOT pueri an ububets an tong an moche sisaput meniro afen wati dun non nerien nibengai. Difference ida. Iwe bo pari sirvet su panon nagori kit saura ki gerai. Si bu fakur pan marawari barawen humbleness. Si bu fakur barawari barawen tibete kison usun at sawon Jesus Christ. Oh yes, pare we ke fakur fruit. Ren marawari be saureng be fakur paror tibete kison non marawats. Mariti God. Iwe ida. Ngaywang irigits urigat verses so far. Feriteri ewin nifan. John 3:16 or ruwer korit waru wakasitiu Philippi 2:7. That's 3 verses so far. Feriten vet ewin nifan. The reason why I am counting ek verses ngaywaw pokiten narpuker Hebrew 4:12 eurerikits ngei kapas mi maraban mi barau o maraban ngai paparan nari bagai sabcek koltiri puren god kapas a barau o baraban aken serie fots ketiras mi sei beruepek a teridong non marawats o ewu fesen ni reti bats me guruts pane poku ku non chu me futugen non chu a paro pugu ats Opugu mochen me ekin netipen arabas. And God kapas mi barau o baraban. Miken me ruebek. Ira patai kirai ne ika necessary si pocek fakun cia fagan. Oran God kapas poya paga sakit siro. Mariti God. Ewin nifang. Urigat sakun nifang si cia fagan wari kirai. Ewin nifang iwe God afang irigits know that I have Jesus Christ. Mariti God. John 10:10 para fatagirikits nge Jesus Christ afito poe ngerikits marau barau afakun soboro. John 10:10 fatagirikits nge Jesus Christ afito poe ngerikits marau barau mi fakun soboro. He in his majesty naruguraru maraban metufits nga become poor. Very touch. Rara pocek ngerikits marau esemuts. Mariti God. Iwe. Siakura era difference Red wamen mariti guguran gote wubuts ngedikits mi beran non that have Jesus Christ. Ready gerei seri rawi dori gerei wi chamong arabas rafa kurbo cerropo irkot. Nge evet sokot Wati that have Jesus Christ. Pure po vera feritats. Pure po safe frikits. Pure po atai arawe charobut plan. Arawe charobut plan. Arawe po cek nikitsiro. Po cek nikitsiro. Nge Jesus Christ afiti. Pure po ngirikits marag. Ay po paran nari. Wison. Pasugiro paipen ngiri wison sa pururigat. Wison
chapter 3, verse 8. Arrebera sabuelo de fer tipis iron tefin, putefira tipis rirepuputen. Ye popun, pueron God awar, an epuatairo and tefin agang. Ye popun pueron Jesus Christ at heaven. Ewe nifang, kota afang irikits. Ewe nifang awas si pueron negeri. Ewe what's narat sa Jesus Christ. Jesus Christ aetik. Became poor veritas, pura pues safe firikits, epue abarawakits, epue echigarakits siri sawag, epue ngerikits marawasemuts, epue agasakits siri fan neverian, tefirika siri fan neverian tipis, non ewin yoares, sapurigat wakasirwaru, ay tigerikits, nge popun ewaron got awar, pura batairo, and tefin, agang, mariti got. Mariti God redi fang God mi fang rikits na nuraban Jesus Christ. Awar Jesus Christ awar pura pa atayro. Epa wase atayro and defin agang. Mariti God. Iwan nupar kit siya tiwa Jesus. Nupar kit siya tiwa bete God afang rikits na nuraban Jesus Christ. Kit siya tawari atayro. And it defin plan veritas. Er it defin agang mi aberin nor kids nuparats memerte. Nga nupa siya rogorogi kapasan ni be good news siya receive firi. Siya tori sire ifausun at si batairo. Eke agang er it defin. Iye pupuran Christ war pura batairo and it defin agang. Mariti got. Mariti got ren at si Savior Jesus Christ. Awar pura batairo. Arawa tefin agang awar pura pues safe firikits awar pura pa barawakits awar pura pues etsigarakits mariti got iwaida ira ewin nifang the most precious of all nifang made it. I know yesterday get the day before a cosmetics naraski family kabwitsa very mayor rats exchange gifts mayor rats nifang iri everbeben ngagai wotseri bring our attention to the most precious gift of all. Iwe 80 fang kot mi fang irigits none known at heaven Jesus Christ. Mariti got. Iwe iranare win nifang I watch siboran nagari. Eyo ruin nifang I watch siboran nagari. Iwe nifagen Holy Spirit. Mariti got. God also give us the Holy Spirit. Ngurun mi bin. Mariti got. Pasukiro Bible ngeri pugen Luke. Na fasituk Lucas. Luke chapter 11 verse 13. Ye beta pasa. Iwe are mo abi arabas mingau. O asiri abi o pefangeri novi nifang mi burinda. E pue feri fa pe watten en sebebin non neng e pue fagaragun mifen ngeri tokkawe mi tugorei. Mariti got. Ewe win nifang the most precious gift of all. God afang hirigits abwe non no that Jesus Christ. Iwe ruan nifang I would bring our attention to. Iwe ye apan 80 fucking ngun mifen. Nupuran Jesus Christ poros kiridur ko on ka erage God mi pon pure pefang even so arinis nupun ngai pora ngeba so arinis por. Iwe ye para yo ruan nifang I would si papan negeri. Ruan nifang iwe with the gift of the Holy Spirit. Meta merawara ren the gift of the Holy Spirit Meta wararan pun narawechak fanson si sesari wiriti neng aranom ne perificin got iwe pon awar kote pori bogun mi fere por tori igerei erifang mi jak tori everweben a upsefen argu Jesus argu Jesus Christ our own God argu Jesus Christ a feiti a bera veritats medicine argu Jan Jesus mi bubura a torio usara atstipis medicine arabas miriku a good news medicine arabas miriku a parosanim medicine arabas miriku dasowin narvet en God kapas a apasa epue receive firi a nifang Holy Spirit. Praise the Lord. That was almost
2,000 some years ago. Almost 2,000 some years ago. Ngedori igerei. Eri fangot mipon pura pangeri arabas. Rengun mifen. Tori gerei. That gift is still going out. Ngeri John rogorong kapasan nim igerei. Ngeri John rogorong ge kapasan nim igerei. Ngeri John rogorong usul marabaren metu fitiri Jesus. Merugu usul arwebats ngeri kits. May receive firi. May receive firi. Erifang. Holy Spirit. Ngurun God. Mariti God. Mariti God. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngay buwan narseferi Lucas 11. Ika Luke chapter 11 verse 13. Apa sa? Iwe. Arebo yabi arabas. Mingay o asire yabi o pafang. Ngeridaw bidifang. Mi burinda. E preferi fan me watten en sebebin nonneng. Fagora gun mifen. Ngeri chakkewe mi tugorei. Praise the Lord. Praise the Lord. Ere preferi far me watten en sabats nonneng fagora gun mifen. Ngeri chakkewe irvi tugorei God. Holy Spirit, Father God, I believe that you sent your Son to die for me. I want to receive your Holy Spirit. Holy Spirit, atori arapetoram. Rerom nuku. Nge Jesus Christ, abero. Ferasigasun. Atstipiskara. Amazing. Open your Bibles to John chapter 7. John chapter 7. Verse 39. John chapter 7 verse 39. Jesus Christ akapasusure wagun mifen. Yeveta pasa 39 era. Jesus akapas 1a usun ewagun mifen. Chakawe mirukui repwe age. There it is. Maraiti God. Jesus Christ afasure wagun mifen. Not chapter 7 verse 39. Akapasusura wagun mifen. Era chakwe beide serviruku Jesus. Chakwe beide serviruku Jesus. Pura afeiti serirang. Become poor. Very touch beide sir pusipotagori become rich nari. Kids beide serviruku. Era parosanim. Sa tori at sipwe agi ngun mifen. According to John chapter 7 verse 39. Chakwe beide I repwe agi. Repwe agi bet. Ewe gurun God. Rabagay bet. Ewe Holy Spirit. Mariti God. Mariti God. Praise the Lord. Praise the Lord. Mabetwa. Ewer. Iye oruan nifang I watching I bring our attention to. Ewe nifang ewe most precious gift of all. Iwe at sawon Jesus Christ. God afang irigits know that heaven. Puri de darabas made servir gui resaput maniro ngeropo ari ewe marau esemuts. Praise the Lord. Pasugiro paipen. Si po fakutsak tia fagan non kapasen got. Pun non paipen aparai tigerigits wafran neri. Rerewe Hebrew chapter 4 verse 12. Kapasen got mi barau o maraban. Mi barau o maraban. Ye pobun si tia fagan. Every time we get together and we get together to look into the word. Eravi barau o maraban. Ibo po si po fakut tia fagatsak. Ikerei non kapasen got. Ewe win nifang. God afang irigits. The most precious gift of all. Afang no that heaven Jesus Christ. Eo ruan nifang siyaran naguri right now. Iwe a gift of the Holy Spirit. A gift of the Holy Spirit. Pasugiro paiben ngeri. Ewit korrit sapurolo. Ewit korrit sapurolo. Gebe mwesi wen neri kara verses. Ngai watsen ngai potsek fakut that's what wete we Holy Spirit e prefer. Nu pora etare pora no rich. Pure pora etiwasises. E pora kusises. Usurbe John sefera pasa. Nge sagi Saragusis sage wagun mifen rerats nugu Jesus Christ pusiria pasai nan John chapter 7 eraga iera nugu e buagi egun mifen when nupan gun mifen aran nom non kids mabit ma
nupan ngun mi faran nom non kids. Eu cakagang ngun mi fere po furry. Me sum up everything ngun mi fere bi furry. Eu cak met thoughts me was a sen agi bet thoughts me sin ngun mi fere bi furry ngeri e bet thoughts. Op wer fere e bet thoughts. E po cak point everything back to Jesus Christ. An ngun mi feragang e po cak fakun agi bet thoughts me sin eri wiri geri ewe gift Jesus Christ. Irabet ngun mi fere po ferry. Nu po siya men ni non tipis. O bugu kids. Eri wiri kids kiri at sabon Jesus. Nu po siya men ni non bet thoughts. O bugu kids. Eri wiri kiri kids at sabon Jesus Christ. Irabet ngun mi fere po ferry. In fact, let's go back. Let's go back to John. I want to read John chapter 14. John chapter 15. Mari di God. Reran kapas. Si bocak fakun. Chia fagan. Nari susoran. Ren kapas erat sabon Jesus Christ. John 14. Verse 26. Ewa sawarin nis. Ewa gun mifen. Sebeya tirato. Farite. Jesus Christ e poros. Epo eitigeri kebi kebi thoughts medicine o et sebageri kebi minne wafen ureri kebi mariti God. But John chapter 15 verse 26 para pasa iwe nupore wesowarin nis epowar ngang ubetira to rebi seri sebe I ewagun mifen epo perete minne annetusun God o afeito seri sebe I epo perete usi eragun mifen epo perete usun at sabon Jesus Christ. Met thoughts medicine gun mi vrepo furry. Epo check point back to Jesus Christ. Iwen nu por kids yarugu. E parosan nim siya receive the Holy Spirit. Mabit. Epo check fakun point back ngeri Jesus. Met thoughts medicine si po furry. Nupan gun mi veragang non neru kasi me kids. Epo check eri wiri a check yek. Eri wiri rectipats ngeri ewe gift. Iwe ye at sabon Jesus Christ. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit because kids me flesh. Kids me arabas abang-abang. Metats sibi furry me atora check yek si Jesus. Ngegun mifen irara but check obugu kids iwe eribiri ngeri kids ewe an me bung non Jesus Christ. Mariti God. Ngay pa neri yoris chapter 16 verse 13 para pa sa again nu bore pa waragun mifen mi barate minne net usun God I eboy mari kebirong narawen net mi urusats yasap kapas pusin feritan nandagarat siya karakapas ngun mi ferasap kapas pusin feritan ngay po check arroga girikits ay tigirikits usun iya at sawon Jesus Christ. This is why we need the Holy Spirit. Pagki zarabas flesh, mirugora kiyak verkots, si zatsure kiyak Jesus, the Holy Spirit nubaran nam non kids puguterats nugu, iwa bugu kids airi wiriats kiyak, airi wiriats marawats ngeri at sabon Jesus Christ. Yerarugu Jesus, I receive fee ngun mifen. Yerarugu Jesus, I receive fee ngun mifen. Mariti God. Iwan nupan ngun mifen aran na rich, fakun edisikits. Iden ngun mifen nor fasa mirga, the God's verses era, the helper. Narbe fasa tsugi, so arin nis. Me edisikits at sibwe focus on Jesus. Why? Because that is the work of the Holy Spirit. Epo check eriwirikits ngeri Jesus. Epo check ferrivet mi murinna mi net arepo check niwiriti Jesus Christ. Mariti God. Ewit korrit sapuraru. Waka sirawore betiu me ruwe ye beta pasa. Osap sirei pwe irisibi gun mifen iwen ferin gun mifen annam navi ewagun God angerikebi ewagun God angerikebi paner sefari. Osap sirei pwe irisibi iwen ferin gun mifen annam navi ewagun God angerikebi. Osap pusin neberikebi pwe abi novi pwe abi non God a Mörikevi ren euriwin ye minne oba enniga God ren irisibi. Mariti God irisits iwen ferin God. Irisits
Iwen ferin God. Mariti God. Mariti God. Iwe. Iye a third nifang ngai wachen. You touch one. Ewin nifang siapa raus feritan ngiri gebe karer koratorong. Ewin nifang si touch one. Go tafang no that Jesus Christ. The most precious gift of all, Jesus Christ. Jesus Christ is the answer to all sickness in the world. Jesus Christ is the answer to all problems in the world. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through Jesus. Ewin nifang, the most precious nifang of all, iwe ye, Jesus Christ. Eo ruan nifang, amak not pugen Lucas pan. Not forget me nom all over the not Acts 2:38 not forget Acts 85 ngun mifen kota fang irikits ira era ruan nifang ngai wa fet westmet touch wori we eurigatin nifang eurigatin nifang ngai wa siupan nagari iwe eurigatin nifang. You guys ready for the third? You guys ready for the third one? Mariti ko kapang irigebe verisin. I praise the Lord. I praise the Lord. I praise the Lord for this page. I praise the Lord. Si posa pora. Eurigatin nifang. Si preferi kasi po touch one. Iwe Kids. Eurigatin nifang. Si prefagora irisits. Pure osor. Mi barau opin feriten and go teagang puri ne papaparen hirau sun pugun ats fen ngerikot mariti got. The third nifang iwa kids si pafagara irisits usurbet ngai waferen neri non 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Era aberi kids redewin Jesus Christ aberi kids kretchan Jesus Christ aberi kids ready to see the vita takis yebinne ope eniga kot ren irisibi si befang irisits pure bue wirifang ngeri and kotagang. Open your Bibles to Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1 apasa. Romans chapter 12 verse 1 apasa. Yebinne ua pesegeri gebi. Abi buikara. Pokiten watten. And go to bubats ngerikits. Pue oba fakara irisibi. Pue ewasor mi barau opin. Feriteran gotagang o epopaparen iye usun pugun abifen ngerigot. The third nifang I want to bring our attention to iwe kids sipwe fang irisits gotafang nodoraban Jesus Christ obugug barawakits seribero ngeribarag gotafang ngurun mibin pure potorio bugugits warayan sipwe federwan. We live a life that is righteous and holy before our God. Puribi but holy. Iwe, a third nifang, I want to bring our attention to. Iwe kids, sipure par fagara marawats, fagara irisits, ngeri god puri fenfang no that happen feritats. Afang Jesus, god afang run mipin. Iwe, it is our turn now. At sibupan irisits. Pure pue wasor mi marau opin. O epopaparen. I ban nerseferi. Romans chapter 12 verse 1. Yebinne ua pesegeri gebi abi buikara pokiden watten. And go to bubats ngerikits. Era pokiden watten and go to bubats ngerikits. Because his grace is so big. Si setori at si babo. Era si pafagora barawats. Si pafagora irisits pure puewa sorbi barau opin. Feriteran go teagang o epopapa ren. Iei usun bugun ats fen ngerigot. Iei usun bugun ats fen ngerigot. The Bible says in Romans 12. Bugun ats fen ngerigot. We fagora irisits. Pure puewa sorbi barau opin.
Maray tigot. Maray tigot. So the third nifang I want to bring our attention to is actually our own selves. Si pafagara irisits pure pue nerien ewegun mifen e pue agang non. Usurbet 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 I really getting a kids ewe iwen ferin God. Kids, we have been bought by the precious blood of Jesus. Siya ren irisin John Jesus Christ mi bubura ora we rapes. Iye popun irisits iwe si pafagara epe e nerien agang mi barawo bin feriten and God agang. Mariti God. Mariti God. Non-Old Testament. Sikaran nerin nubuan ngurun God epueto epuari siya ko prophet epuari siya ko king. Iwe not Old Testament ekaraga. The Spirit of God come upon. The Spirit of God one ek nun kot ko choragang not Old Testament. Ngen non a New Testament ewe Spirit of God gun mifen esa chaketo watch pura was dorong o iwem non kids. Oh, wabit wa. Maray ti God, rerare o ruan nifang. Rerare o ruan nifang. Poruta po kitarewe ewin nifang. Ren Jesus Christ, siya atori receive the Holy Spirit. Ngan no Holy Spirit knowledge. Esa usura karabas. Kota kan naurawir nara Old Testament. Recheketo ngurun koteto non namwar. You are to refer to thoughts we were in there. Not a New Testament. We read and Jesus Christ, Mara, we rap against Mara Seven. You were kids, Yarakus, Yar, receive pretty good mifen. Torong, it was non kids, but kids, we are now the body. It is in ewe, even ferin nun mifen. Wa bit wa. Mare di God. Mare di God. Maray di God ren an uwewets ngerigits mi fang ngerigits akiri fang. Praise the Lord. Praise the Lord. Iwe. Kids. Ye origatin ni fang. Our body, it is its fan zone, ats precious time. Si fang ngerigot. Pun God epawisen ning. At sabon Jesus epawisen ite photo. Ngurun God epawisen merigits. Si befagara irisits vats van zoon. Pure po ewa sor vibara opin. Pure ye bet God epapaparen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pizza vi fakuray tigarikits. Nga pokiten God a pin. Pokiten God I a pin. A parawatsen. Nga kits. Si papan pin. Ilabet pizza. Abakay. Era pokiten ko tiyapin parwatsen nge kids si papan pin. Ngay po yan nari po si subject ko tiri. With Petrus chapter 1 verse 15 me 16 pasa. Nge opepin narbet tots veri sirbi neo furry. Usun sa God ewe bi curry kebi apin. Pura mak nor ko tar po bi pin opepin usun ngang uapin. Popo mewewe ngay touch on that verse. Read Romans chapter 12 verse 1. Read what they and go to words. I was in super fagara irisits. Yeah, a third if I nifang super fagara irisits pure pue e wasar vi marag o pin. No, but I look up this word pin, holy, not false in Hebrews. The meaning comes out to cut. Ilan meaning in not false in Hebrews e kapas pin to cut. Karasi omikar if I make a cut metas in the kitchen ngai kan moratok when nupur kar kate karatok kar kater e wuri kater e wuri e puaro na le Syrian it's a gari away that's what it means to cut not false in Hebrew rena kapas pin to cut when we cut away from the rest of the world and separate ourselves to the Lord. Si bara pin pun got out si pin puri ye irisite ewe wen ferin got e paran nam non kids pusi potagori furry and got agang na agagen na para pin kids bi fagora irisits bi furry wet mi burinna mi pin mi bara pin usurbet pai para hapasa.
pun KOT apen. KOT wachere pororo even arabas mi acho chogeri arabe barabari e barabi pin por a pin. Mariti God. Mariti God. Praise the Lord. If this bless you today, I encourage you to share it on your Facebook page as well. Put your friends repatogori setting, your friends repatogori ban kura, your repatogori ban bless ren. Okay, urigat nifang